I was here, Memo Bibi, good morning. Yeah, and Ryanti Asempa, Daddy Lumba, Elbu. Nyame Enfanekra NC. Na me ma warning wing. Osofu bia wo beba abejimi hu word media ne TikTok connection. Ese nhunu Daddy Lumba wuo no na wa mo ne ho ban no wa anyese no. Ye beba ufi abebu. Ubete ga e wo pampam. Some classes near Manaya moye no se will be woo onipa no oba be woo munhunu owu wia na mababa betina ho na wa mone ho ban na wa anye se obi na ekunu no say nkwase yase no this year ye ntoriti biem an ya forming crofo a mu amoye saade no ye baba be kire mu nyansa o ma ne nkodedin obi ya beko wo a wo so bi mebo ne ho ban no so beko o time so bi abeko ai Lumba na ne bo ne nyom so bi abeko bi anchembo e wasase so nti osofo bi a wonnim be yi ungusin pacha be gina media ne so be ye mi hunu ye mi ye sei no obete ga emfa ho kra nchewo